Kadang teman itum India lagi Delhi stame isi Kiminai state lo Kiminai asti lo lapan ke Ladakh lo India history ha stame ki create adim labang so adim lo hello police tum Kiminai adim lapan ke strict na adim sitame bonta lapuson adim long si November 10 ani Red Fort adung arai long bom ingbop long long labang so bom kang bop penajok pinang tum apran kitam dolo lapan ke areng ahu kiso ikain jod atum topik lo lasi ini labang so video long thampos na kopi kuson pensi Red Fort along bom ingbop long long lo ala bidi ki claim pensi lapuson bom ingbop long long lo itum India lagi apong Pakistan pen ron thama lapuson ka chelang sila dopik tang te labang so bom kang pop same Pakistan tum si ki claim ma lasi ini labang so video long isi pen il tum chethan pom plero na tang te video le pangcheng ona non het jong lang Assam University Dipu campus long election ke padopon student election November 10 ani labang so ani hando Red Fort along mate Delhi along bom kang bop sidame video one bilo pulo athe apola penke arni sidame par o anno sidame supporters atumbang one back to labang so lam thak pupena job pini nang to mathing no labang so video one no labang so alam kiklang they earning kan some 6:45 upper Red Fort Metro Station Gate 1 along si bom kang bop labang so arni thang programs tame ve stame Diwali lapan ke chat puja stame kijut nirak penajok munit do traffic jam o laso hut I-20 gari kilo ihum bangsi to wa along parking bikol thik lasona por hut men 6:45 upper hut ingbop clean no labang so bom kang bop aphan pinang anatum ke gas cylinder kang bop sekitin bonta lapuan arki kithe arjur kitan lo lapuson ke nire kailong arjulong lipin na pusipina anto ke kaninje बहुत जोर से आवाज थी ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी bom ingbop dat pen ke malam so pipen police lapen ke army tum stame halabang so dim long le dun phitlo NDTV lapen ke Times of India pen reports ki piateng ke high grade explosive puspu ammonium nitrate pen kasalam abom anta sose labang so abom ajur kitan aja kong ke the arki the ke पुलिस तुम किरी ताड़ी पेन कार इंजन लपन के CCTV हाई की चेक पे जो कार नंबर प्लेट बन के लॉन्ग लो मैंगहू में लबांगसो गाड़ी के जोर अब ताई दुख पिक लो फेक आइडेंटिटी पेन से रजिस्टर करी लबांगसो अगारी जसमेत लके हरियाणा पेन मोहम्मद सलमान को अगारी लबांगसो अगारी बैंग फान जोर दे पेन हला सोमुनित तमे कपड़े फान के जोर थु लपुसो लॉक्सी बताए फोट्रोक अन जोर एलो पुसिपु लपन के लास्ट के नाम लबांगसो अगारी अमेन लके तारिक पुसिपु पुलवामा पेन बॉम्ब इंबॉब दैट पेन NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तुम पेन रिटालिप्सी बैंग फॉर्मने तुम फान नेपोन लो labang po amunit tum jasimet lake Jaish e Muhammad pu JEM Pakistan based terrorist amunit a group atum pusipu labang so agutona ve prang mate bom ingbo be prang Delhi police atum terrorist IT cell ki claim atum fan mate bang ke thoma tum fan ke ne pondo lasi Red Fort along bom ke bang bo lake hala terrorist atum Allah na kachi hoi pusi police atum kaning je pon Red Fort along nang target lake athela dak munit do lapen ke India historical place lapen ke ladak lo Prime Minister Narendra Modi India flag kang thor dem lapen ke Independence Day ahu ladak lo alang speech ki piber adim lam kan je ber adim lasi ladak bom nang ke pang bo lake alang letum mate terrorist atum isi nang ka challenge lo itum anong ke thang klong adim asitame safety away lapen ke terrorist atum na pawil unpu laso challenge Lapuson India historical place adim lo terrorist atum nang attack dok piglo non chokali aprang stame dolo 2001 aningkan parliament attack nang klang lapan ke 2008 aningkan Taj Hotel attack dolo lapan ke non 2025 Red Fort attack lapan lapu anchot kalilang dok pig lang terrorist atum bom nang attack pen Lapuson India angbong chitim chit mate Delhi along si bom kipang bom long lok putang te kapre ka dim long stame terrorist atum nang target apan ke bom kang bom jit dok pig lang pusi Polis atum kening Jepon asi kupi koson pone litum chonghong ding lo na apan ke news lang pon bom na tang te pinya video ke langsung kang to polo see you in next video thank you so much bye bye kodong